Kamu gerak dari malam, gerak bayatmu. Ayo, yang punya lagu Suangga. Karo guling dean. Keluarga besar Bapak Aslan, spesial buat ibu-ibu yang ada di dapur Yoma. Gonta-ganti pasangan duduk berarti pula wadon setia. Lah maksudnya tidak boleh. Pengen duwe wong lanang beli asal bisa kelon, tapi eman anak wong. Contohnya Sing sugi wis duwe rabi. bagus ki. Sing duda wis nyoba, Yakin sing bujang ake cemburune. Lah ya. Jadi pengen luru kaya ngapa dapur sumur senok bisa. Jadi senoke tinggal pilih baik. Iya keder mas. Oh Pemilih siapa ya? iya, sabar wis. Kok dikit cilik bae nganggo nekanok. Ah udah siap, ah ganteng. Siap dong. Keluarga besar Bapak Aslan, keluarga pasir. Rawang sugi, ngarati yen senok koli ganti. Alhamdulillah. Kayak apa no? Wong ganteng. Yakin. Ora kemuyu yen mesem unyu-unyu. Unyu nih mah duduk karena apa-apa no? Nyir banget mas. Karena kumis. Aduh wong ganteng. Wong ganteng. Sampai rindu rasa pengen ketemu. Ya. Goda rindu. Kepengen jake angkat barang ning penghulu. Oh, belum maning. Bahagia barengan. Ayo gonta-ganti pasangan duduk berarti pula wadon sembarangan. Iya nih nggak? Pengen duwe wong lanang beli asal bisa kelon, tapi eman anak wong. Oh bener. Sing sugi wis duwe rabi, Aduh ya ini. sing duda sering nyoba, sing bujang ake cemburune. Kayak si Eta. Jadi pengen lurus kayak ngapa dapur sumur gula bisa. Sarararam. Spesial anak kelompok. Hey. Sarararam. Lagi monggo. Rawang sugi. Karo wong suci. Larati yen senok oli ganti. Wonge ganteng. Wonge ganteng. Murah gemuyu yen mesem unyu-unyu. Iya nih. Karo kumisen jengit. Karo kumisen jengit. Geli mas geli. Aduh wong ganteng. Wong ganteng. Senok rindu rasa pengen ketemu.
Katolik. Sing bujang ake cemburune Yuk. ada di pengen luru kayak apa dapur sumur senepi